Dzina ḽa Mudzimu nga ḽi rendiwe. Ndi khori a ri ite thabelo. Dzinani ḽa Yesu Kristo wa Nazaretha. Mudzimu wanga ri khou vha livhuwa nga matsheloni a ḓuvha heḽi. Khou vha livhuwa vha tshe vho ri ṋea vhutshilo. Khou vha livhuwa vha tshe vho ri ṋea mufemo. Khou vha livhuwa vha tshe vho ri ṋea tshifhinga tshenetshi. Ri nga dzina ḽa maanḓa mure na Yesu Kristo, dzithendo zwikhoḓo ndi zwa vhone. Mudzimu wanga ndi ri nga vha fhaṱutshedza no yo vhalwa ipfhi ḽavho nga ha Kristo Jesu, ngauri ipfhi ḽavho ḽi a tshila, ipfhi ḽavho ḽi na maanḓa, ḽi fhira bannga na u ṱuṱulwa dubo dzoṱhe. Nga vha ri fhaṱutshedze mureya. Amen. Ndi khou tama ri tshi dededzana matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi nga bugu ya Lukasi ndima ndi ya 52. Ri ḓo thoma kha ndima na ṱhukhu ya 11 vho swikela kha ya 54. Luke chapter 17 verse 11 to verse number 19, ine i vhalea nga u rali. Musi Yesu a tshe lwendoni lwa uya Yerusalema, a bva nga vhukati ha Samaria na Galilia, musi a kha ḓi tou uri u a dzhena kha muṅwe muḓi, a ṱangana na vhathu vha 10 vha re na vhulwadze ha lukanda vhukumadzaho. Vha ri vho ima fhaḽa kulenyana vha vhidzelela vha ri, Yesu muṋe washu, a ri khathutshelwi zwashu naa? Yesu a tshi vha vhona amba navho a ri, iyani havho tshifhe vha ni vhone. Vhe nḓilani vha fhola. Muṅwe wavho a tshi vhona uri o fhola, a mbo ḓi huma a tshi khou ṱavha mukosi a tshi renda Mudzimu, a ḓa a ḓi posa fhasi milenzheni ya Yesu a mu livhuwa. Uyo munna o vha e Musamaria. Yesu a ri, hufha ho fhodzwa vha 10, zwino vhaḽa vhaṅwe vha 9 vha ngafhi? Khezwi hu si na o vhuyaho uri a livhuwe Mudzimu, arali a si uyu mutsinda. Amba naye a ri, takuwani zwaṋu ni ṱuwe, lutendo lwaṋu lwo ni fhodza. Dzina ḽa Mudzimu nga ḽi rendiwe. Ndi khou tama uri ri ambe nga mafhungo a u livhuwa Mudzimu zwithuni zwoṱhe. Bivhili ya Mudzimu i ri musi Yesu Kristo a lwendoni lwa uya Yerusalema, a bva nga vhukati ha Samaria na Galilia, hupfi a tshi kha ḓi tou dzhena kha muṅwe muḓi, a ṱangana na vhanna vha 10 vhane vho vha vhane vhulwadze ha lukanda vhukumadzaho, vho vha vha na vhulwadze ha mapele, vho vha vha na vhulwadze vhupfukelaho, vho vha vhe na vhulwadze vhune arali vha nga ṱangana na muthu vha mukwama, houḽa muthu vha mukwama u sala a na honoho vhulwadze. Hupfi Yesu Kristo a ri u vha vhona, ngauri vho ri mu vhona na vhone vha vhidzelela vha ri, Yesu muṋe washu, a ri khathutshelwi zwashu naa? Hupfi Yesu Kristo a tshi vha vhona a amba navho a ri, iyani havho tshifhe ni yo ḓivhonadza khavho. Ndi ngani Yesu a tshi ri kha vho ḓivhonadza kha vho tshifhe? Vho tshifhe vho vha vho ṋewa maanḓa a u sedza uri muthu o fhola kana ha ngo fhola na. Vho vha vho ṋewa maanḓa a u inspector. Arali muthu o vha na vhulwadze ha mapele, o vha a tshi ṱoliwa nga vho tshifhe vhahulu uri a kone u bvisiwa kha vhathu a ye nnḓa. Namusi a tshi fhola u vhuya a sedziwa nga vho tshifhe vhahulu uri a kone u vhuya kha vhathu. Kha vha ri ndi vha vhudze shaka ḽanga, musi muthu a na vhulwadze ha lukanda vhukumadzaho, a na vhulwadze ha mapele, o vha a tshi bvisiwa kha muṱa wa hawe, a bvisiwa kha community, a bvisiwa vhukati ha vhaṅwe vhathu, ayo vhewa nnḓa ha mishasha, ayo dzula haningei. A ri musi a haningei, honono muthu u ḓo tshila nga u humbela, nahone u humbela hone o vha a tshi tou vhidzelela ngori o vha a songo tendelwa u kwamana na vhaṅwe vhathu. Nga zwino ro vha ri tshi ḓo amba uri u vha o isolatiwa. Ho muthu u vha o isolatiwa, u vha o isiwa kha quarantine,
a tshi dzula a eṱhe kana vha vhathu vhane vha mapele. Ndi khou takalela uri musi muthu a na vhulwadze ho, zwo vha zwi si tshena ndavha uri ndi muyuda, zwi si tshena ndavha uri ndi mugerika, zwi si tshena ndavha uri ndi muroma, zwi si tshena ndavha uri ndi musamariya. Hu pfhi kha vhanna vha 10 ho vha hu tshi tou vha no munna muthihi wa musamariya, and o vha a tshi vhaliwa sa munna wa mutsinda. Zwi amba uri vhulwadze vhu kone u swika kha muthu muṅwe na muṅwe. Shaka ḽanga ndi ri hu pfhi Bivhili ya Mudzimu i ri vha ri vha nḓilani vha fhola. Kha vha tou pfha mani, ndi uri vhaṅwe vhanna vha khou ṱangana na ḓembe vha tshi kha ḓi tou vha vha nḓilani vha sathu swikavho tshifhe u ṱoliwa. Yesu Kristo o vha a tshi zwi ḓivha zwo uri vha tshi sala vha tshi swikavho tshifhe vha ḓo vha vho fhola, mara vha ri vha nḓilani vha sathu ṱoliwa vha fhola. Dzina ḽa Mudzimu nga ḽi ri ndiwe. Ndi khou ri havhanoni vhanna vho sumbedza u vha na lutendo lwa u tshimbila, Yesu a songo vha kwama u tou tshimbilani yavho tshifhe. Havhanoni vhanna vha takutshedza vha yavho tshifhe vha ri vha nḓilani vha fhola. Ndi ri shaka ḽanga kha vha vhe na dzindivhuwo, vha tende u livhuwa Mudzimu vha kha zwivhavhaho, vha tende u livhuwa Mudzimu vha kha zwikonḓaho, vha tende u livhuwa Mudzimu vha nga ngomu ha malwadze, vha nga ngomu katikati ha dzi thaidzo dza muṱa wavho na dza lushaka, zwithu zwi sa tshimbili zwavhuḓi. Kha vha tende u livhuwa Mudzimu vha madakaloni, zwithu zwi tshi khou tshimbila zwavhuḓi. Kha vha tende u livhuwa Mudzimu vha si na zwithu, vha si na dzi resources, vha kha malwadze, a vha livhuwe Mudzimu. Kupfe vha ri vha nḓilani vha fhola. Dzina ḽa Mudzimu nga ḽi ri ndiwe. Hezwi vho fhola, Bivhili ya Mudzimu i ri muṅwe munna muthihi a huma. Hu khou huma munna muthihi wa mutsinda wa musamariya, a ri a tshi swika hu pfhi hononi munna a tshi huma, hu pfhi o vha a tshi khou ṱavha mukosi a tshi renda Mudzimu. Ndi munna o ḓalaho nga dzi ndivhuwo. Vhaṅwe vha tou vhona vhaṅwe vhathu vha khou ṱavha mikosi ndi uri vha tshi khou renda Mudzimu, vha sokou ri vhathu vho dzheniwa nga mimuya mivhi, vhathu vho dzheniwa nga mini. Hu pfhi hononi munna ngauri o vha o ṱanganedza phodzo yawe, hu pfhi a ṱavha mukosi a tshi khou renda Mudzimu. Hu pfhi a swika a ḓiposa milenzheni ya Yesu a livhuwa Mudzimu. Yesu Kristo a amba a vhusa uri no vha ni si fumikani, avhanoni vha 9 vha songo vhuyaho vha livhuwa Mudzimu. Dzina ḽa Mudzimu nga ḽi ri ndiwe. Hu pfhi Yesu Kristo a vhudza munna uḽa ri takuwa, u ṱuwe, lutendo lwau lwo u fhodza. Shaka ḽanga kha vha livhuwe Mudzimu vha kha zwoṱhe. Kha vha livhuwe Mudzimu vha kha dzi nyimelo dzi ofisaho, dzi konḓaho, nyimelo dzi vha fhiriṱanyaho, nyimelo dzine hezwi dzo ḓa kha vhone vha fhela nungo. Hu pfhi havhanoni vhana vha mapele vho vha vha tshi vha na zwilonda, ndi uri vha soko minwe yavho i soko wela fhasi, zwikonani zwi soko sina, ndi uri zwoṱhe zwi ri muvhilini vha si tsha na zwipfi zwavho zwi si tsha kona u pfha zwavhuḓi. Vha bvisiwa, vha ya bvisiwa vhone kha lushaka lwavho, vha ya bvisiwa kha community. Vha kha tshiimo tshenetsho, Bivhili ya Mudzimu vha ri vha nḓilani vha fhola. Dzina ḽa Mudzimu nga ḽi ri ndiwe. U nga ri vha nga ṱanganedza ḓembe ḽavho vha kha ḓi vha nḓilani shaka ḽavho. U nga ri vha nga ṱanganedza ḓembe ḽavho zwine vha khou ṱoḓa u zwi swikelela zwi tshi kha ḓi vha kule navho. Dzina ḽa Mudzimu nga ḽi ri ndiwe. Nga u tou ita mini? Nga u tou livhuwa Mudzimu. U nga ri vha nga ṱanganedza ḓembe ḽavho vha livhuwa Mudzimu, kontraka yavho i sathu sainiwa. Havhanoni vhanna vho vha vha tshi tou humbelana zwiḽiwa. Musi muthu a na vhulwadze ha mapele o vha a tshi bvisiwa a ya ḓaleḓaleni, a dzula hangei nnḓa ha mishasha, nnḓa kule na vhathu, uri a wane zwiḽiwa u tea u tou huwelela. Ndi ngazwo hononi munna o vha o ṱavha mukosi a tshi khou renda Mudzimu, ngauri o vha o no ḓowela u ṱavha mukosi. Nyimelo dzo vha dzo no mu ita uri a ḓowele u ṱavha mukosi zwi vhe nga ngomu hawe.
ndi zwine nga zwo uri u fhola a ṱavha mukosi a tshi khou renda mini, a tshi khou renda Mudzimu. Dzina ḽa Mudzimu nga ḽi rendiwe. Ndi khou ṱoḓa uri shaka ḽanga kha vha livhuwe Mudzimu kha zwoṱhe zwe a vha shumela zwavhuḓi. Kha vha livhuwe Mudzimu kha zwoṱhe, kha mishumo mivhuya ya Mudzimu. Hupfi hononi munna a to ṱavha mukosi a tshi khou ṱavhela muṅwe na muṅwe a zwi pfe, vhone Mudzimu a vha itela zwithu, vha to balelwa na u tou mu livhuwa, vha to balelwa na u tou ṋea vhuṱanzi, u tou amba phanḓa ha vhathu. Vha pfa vha na dzi ṱhoni. Yesu Kristo uri ane a nshona phanḓa ha vhathu, na nṋevho ndi ḓo mu shona phanḓa ha Mudzimu. Kha vha livhuwe Mudzimu na nga nyito. Hupfi hononi munna a ṱavha mukosi, vhone vha tshi ṱavha mukosi vha ḓo wana hu na vhathu vhone uri avha munna, avha mufumakadzi, uyu ṅwana o dzheniwa nga mimuya mivhi, vha tshi khou ṱavha mukosi vha tshi khou renda Mudzimu. Ungari hononi munna ndi a mu vhona na u fhufha o vha a khou fhufha, ndi uri o vha a khou jampa a tshi khou sumbedza dakalo, ngauri o vha a Musamariya o fhodziwa vhukati ha vhaṅwe vhane vha si vhe Bivhili ya Mudzimu iri o vha a mutsinda ha vhuya mutsinda, vhone vha nga vha vha mutsinda shaka ḽanga. Mara vha nga ṱanganedza zwine vhathu vhoṱhe na vha si vhatsinda vha zwi ṱanganedza. Dzina ḽa Mudzimu nga ḽi rendiwe. Kha vha livhuwe Mudzimu vha kha zwoṱhe. Kha vha livhuwe Mudzimu vha takale uri vha vhe na lutendo vha tshi kha ḓi o ṱangana na zwine Mudzimu a khou ṱoḓa vha itela. Vha ri vha nḓilani vha mbo ḓi fhola. Na havhaḽa vhanna ndi ngazwo vho huwela vha tshi vhona Yesu uri a ri khathutshelwi zwashu kani. Vho vha vha tshi ḓivha zwori tshiimo tshine vha vha khatsho a tsho ngo tea uri vha nga swika kha Yesu. Yesu Kristo a ri tshimbilani ni havho tshifa, vha ri vha nḓilani. Bivhili ya Mudzimu uri vha mbo ḓi fhola, ha vhuya munna muthihi wa Musamariya. Bivhili iri a ṱavha mukosi a tshi renda Mudzimu, a ṱavha mukosi a tshi renda Mudzimu. Kha vha rende Mudzimu vha tshi khou ṱavha mukosi shaka ḽanga. Hupfi a swika ḓi wisela fhasi phanḓa ha Yesu. Yesu Kristo a ri takuwa, lutendo lwawe lu fhodza. Dzinani ḽa Yesu Kristo wa Nazareta ndi ri murena, mulaedza hoyu ndi khou tenda uri u khou dzhena mbiluni ya muthetshelesi. Ra thoma u vha livhuwa ri kha zwoṱhe, ri kha nyimelo dzoṱhe, ri kha zwiitisi zwoṱhe, ri kha zwikondi zwoṱhe. Dzina ḽa Mudzimu nga ḽi rendiwe. Ri kha madakalo, kha vha ri gudise muya mukhethwa u vha livhuwa, ngori hupfi vha ri vha nḓilani vha fhola. Ho fhola vhanna vha 10 mara muthihi a vhuya. Hononi munna o humaho ndi ene munna we a zwi pfa zwo fanela uri u tea u livhuwa Mudzimu. Kha vha zwi pfe vho tea u livhuwa Mudzimu, vha songo sedza uri vha vhangana mara vhone vha vhoṱhe nga mbilu yavho kha ye vha vhudze uri ndi khou tea u livhuwa Mudzimu. Nga Kristo Jesu Mudzimu nga vha fha tshedze. Amen.